Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ак таңдай телекөрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Сиздер биздин өткөн көрсөтүүдө биздин жаш таланттуу өнөрпоздорубуз Манас жигитибизди төкмөлүк өнөрдү аркалаган өнөрпозубузга жана өзбек улутундагы таланттуу жигитибиздин ырчы кыздарыбыздын өнөрүнө көөдөр болдуңуздар. Ал эми биз бүгүн Ак таңдай телекөрсөтүүнүн архивине кайрылып bir кезде айтылуу залкар төкмө акын Ашыралы Айталиевден Борбор шаарыбызга барып, үйүндө Ашыралы атабыз менен баарлашып, ошко болгон арзуусун Ашыралы атанын өз оозунан уккан элек. Анда адегенде Ак таңдайдын архивинен айтылуу Ак таңдай акын залкар төкмө Ашыралы Айталиевдин кебилине кулак төшөңүздөр. Толуп турган учурларда силер көрбөй калдыңар. Ош деген шөлдө жүрүп Ошко эртең командировкага кетесиңер деген дуктачы эмес элек. Таңгы кайран эл менен барып учурашып, самсасынан жеп, лепешкасынан жеп, чайын ичип, аердеги жора жолдоштор менен жолугушуп, анда биз аябай ынтымактуу элек. Ошко барганда мына шарияттарды айтып жүрөт го. Жанагы бир жаннаттын бир бурчуна кирип баргандай болчубуз да. Анын үстүнө ошодон поезд менен жөнөчүбүз. Карасуу станциясына чейин бака шака ойноп күлүп. Оюн күлкү менен. Баягы Оштун жалпы Кыргыздын кыйынкы акчысы, эмгек сиңирген артисти Сайыт эке ошо Ошко барганда дайым администратор болуп ошо киши алып бараларды. Сиздер менен бирге барбы? Бирге барып. Анан Оштун станциясынан түшүп калар элек. Эми жерден телеграмма уруп жибереби, эмне билбейсиң. Эки атты карабаны кошуп жылкынтып, Оштун кайсы калкасынан арабага түшкүлөрөй түшөсүң. Ал ошол үшөөрдөн барып, эс албай этпей, бир адыкай этпей концерт коюп жиберет элек. Оштуктарды ушундай тосуп, ойбуй, билектерин түрүнүп алып, шакараттарды жасап аткан учурлар ысталак. Ушундай бир жыргал рахат. Ошону менен жүрчү элек. Оштун балдары, эли ушунчалык тосуп алчу эле. Кечээ Советтер Союзунда кыз алышып, кыз берип, ошо жактан ушунчалык алышып беришип, сен мен дешпей сонун болуп кетишти эле. Эми кийин мен азыр айлап алып чыкпайм да. Мына бу ошо базар, же бир жерге барып калсам, кадимкидей мен Ош, мен арка болуп калыптыр. Мындай жок эле да. Болгон эмес да? Болгон эмес. Ушунчалык жумушка берилген. Кайран Ош, азыр да мен сагынып отурам Ошту. Канча достор. Ошто мындай сөз бар болчу, ашым калса калсын, ишим калбасын. Ушундай эмгекке берилген. Буларга иш деген ал чарчоо чалуу эмес, майрам сыяктуу болчу. Оңдугалыңы чек, менің ырда дедім кыйнадым. Чыныдағы эле келет тоңырдагым. Кадимки шаңкы бир үнді жоготуп, казыр келет ыйлагым. Көп эле көрдүк буюрса, Ош жаллаба тар жакта, баткелла эле жыргалын. Теген Тянь-Шань ысык көл, анда байкасаңыз бир калып, баары көңүлдүү сонун дүрүлдөп, иштеген жан жок кыйналып,
Al köngülümeden iştese bolboyt eken kıynalış. Tüşke bet meskil gesteri de badançamınday boldu dep günü göbolu vicinamış. Evin atabızdan söyledin, mağacaktı söylemin. Tınçele yatkan yerimiz, tok beylelen elimiz. Ertenki turu dege turmuş degenden çok ele kaygı gönlümüz. Baskanımız dönersele, baskan sayın talantlar bara bara cölçele. Al geste baldarı karasan calbızın okup kurcele. Baykasan erten binendi bolgondu, saat 7'ge tolgondu. Ivray karadım oldular, ışkısı güçtü jorgulur. Komuska kılın takçele, ulan çertimi yatçele. Oşol oygon çelek karaçı tatına kay güvümeden. Komuzun günde karayıp cürüğümenen süybüğün. Bilesini vıray karam olduğunu, ilden çıkan jorgunu. Osman kul menen kalıktar çını bir, adam yattım borboru. Anda kalık gebaytçı, ey vıray aksakal, komuzdam dayar mı debaytçı. Görse komustun kırın oşulur, kıpaptan yatıp tak çeken. Komus beden oygongon, ayavdu halinim yakşekeni. Hayır, rahmat. Andağı kayran ellerim, çınında süymen çükmeden tostçulu bizde artistlerden gelgenin. Anda bize kemmisto calpı kalk, oşol jarkıldağan ermegin. Atlas köynök giyinip, artına çaşı örülüp, ay çüröktөй görünüp, beti başın karasan berekesi tökülüp. Gelinler kızmat kılçele, kızmatımızda turçele. Gelinler enenin ağlı örnögün, üyrenip oşolordun jöndömün. O çirkin bir 3 yıl oldu, ben özüm oşku varıp gelgenmin. Kıdırıp yürüp aldı böyle, mamunda yatılas köynök görmedim. Bayağı da ele gelindir, töy okşayt ballarını. Sıylayt okşay sizin dep, güye kılıp algandı. Dağılı, özüne kılıp da karası gösterse gerek malcandı. Bırak canağın atılas köyüne kayaldın, körkele kayran hoşçaka, bulardın bağrısın örtüp salgandı. Aşıraylaken aman de, ünüm bütüp çıkpaydı vırda perdin aramda. Gedir de sabah kuştun çirkin kirkirevdi cemanda. Hemi jakşı canam bulubu, oşolordu dele konuğu. Ay çele gelge salamdı. Geçirkin gelindir kempir bolgondur, 80'ge jaşı tolgondur. Biz okşogondun azamatları mak okşop karıp kalgandır.
Kayran aşıkın baykuş aman. Ertene taşka varasın, calbın oşalarga salam ne. Залқар Төкмө Акын Ашыралы Айталиевден, биздин устатыбыздын Ош жергесинде жаш бала чагы өткөнүнө, дегеле Оштук түштүк элине айткан өзүнүн ушул өр нөчөрүн төккөнүнө күбөдөр болдуңуздар. Ал эми дагы бир биздин маркум Залқар Төкмө устаттарыбыздын бири Тууганбай Абдиев атабыз дагы Ош шаарына келип, Ош шаарында биздин студияга кайрылып, биздин Кыргыз элинин эпосторуна далай ушул жан киргизип ырдап келген жалпы журтубуз билет. Анда маркум Тууганбай Абдиевдин аткаруусунда Аккан менен Курманбектин жолугушуп, Курманбек баатырды Аккан оорусун айыктырып, анан эл журтка Аккандын келип айткан кебин сиздердин назарыңыздарга сунуш этелик. Ел батырын жақсы көрген өлтірбе деп. Оша айықтырып алып, Курманбекти Аккан жолдан таап айықтырат да. Айықтырып алып, сен аркада қалып тұрып, Аккада кандай экен, кандай экен, ел журтуңдун акыбалы кандай экен билмексен болуп барайын деп, келип салам айтып турган жерде Аккандын. Kavulana dolsun kaydasın Öğalanın eldim başkargan Kanışa yolun taptı deyip Kança dıl boldu katbargan Kutu olu şaydışko Kursan kılıp kaydışko Men kuvanı belden attangam Yemine de kabar albaysın Eşikte turgan akkandan Kaydasın dolsun barsın boy Kabarına çıkmayıt kapkandan Basa düşüp gir albay, barcığındı bil albay, attan kullap git albay, o aman candan geç albay. Koçödele turan gömülüp, boylarga çömülüp, gör albay dostun didarın, gökürün zar dem sövülüp, kandak belgin biri yok, karıdaş turra tündü yok, baykaşında bu eldin o baştakda türü yok. Kaytarıp turgan sakçın yok, kavul alıp gelgendi, kattap turgan jaksın yok. Yeşiğin aldı boş turrat, yeminde kavarurgam devi, soğan bende dost turrat. Esenlikli bir ilişko, hiç kimsiz yok çedar. Hakkan deşim ukpaybın, ayalı basıp çıkpaybı, alıstan bunda men gezim, uşun çaçıda uktaybe balası basıp gel baby baykap sallam bir baby Kaşkar benden Kambul'dan oğalap taptın bendeydi Karabazım kaşayıp kaytan bu görgü sendeydi деп турган жери. Тууганбай Абдиев устатыбызга биз ушул сиз бала чагыңызда Залкар акындарга жолугуп алар менен айтыштыңыз беле дегенде биздин устатыбыз бир кезде дагы бир кыргыз элибизден алп акыны Исмайыл Борончиев менен кошуна туруп экөө үйдө чогуу олтуруп ошондо дил маек курушуп айтышкан күнүн дагы сиздерге үзүндө куруп бермекчи. Асылбек Эшмөнбетов деген 67-yıl 14 iyulda kaza olgun. Yani 77-yıl 14 iyulda Camila degen bayılçesi var ile oşo düğüne çakırıp Askengis'in uşuluydan söğü çıkan 10 yıl oldu belgilep koyuldu dep balaca kasım menen STV Sakan'da bir komandırıp göt çok olup kaldı toktosuna köz geldik İsmail törde oturat. Yani Camila degen bayılçesini jaş kezinde alganda İsmail güye yoldaş bolgan eken 2 saat yalan özürdap süylep oturat boğardı katırgan. Yani biz arak içiyiz. Bir yandan oturan İsmail'in bayılçesi ayttu.
Toktosун мен Туханбайга да кезек бербейсиң. Эмне? Шаркырап аккан дарыянын жанына кудук казат дегенди биз көрдүк. Мен айтып ийдим, Усманке, бу шаркырап аккан дарыянын жанына кудук казабы, же булган чаккан дайрадан кудуктун суусу тазабы деп. Көмүраган чоңго калган үйдөн айтышабыз деди. Андан да ошо отуруш эртең менен күн чыкканда тарадык. Мен жайгышы магзым жасап ишем да анан Усманке пахмел алып болуп калды, үйгө кайра кетпейсизби дедим десем. Куураган жармаңан башка эмнең бар дейсиң деп ошентип деп. Эми бар, сиз мен бардар кишим деп ошентсем, сиз бардар кишисиз, ошо сизден жугуп сыныктан башканын баары жугуш дейт. Жүрүңүз деп анан үйгө киргенде жашайлым этелем. Уда туулган кыздарым бар, 2 балам, 4-өнү бир багат аялым. Анан биздин тасбарконду коюп койгон өз балдарына кетип калды. Анан Исмайыл айтат. Түнде bir kıvırap atkандай болдуң, bir kol götürüp görmeysin, bir erkin oturup, bırçı taşal. Tiyirdim ne olgun yok desem, jaş kişiye kol çabiyet odarıp ketken atpaysın da otpay. Oşonda men emi tiyişip, tamaşa kılıp, tike kol sal alpaysın, öz suranıp atkandayın, bir demede aytırıp olayın da atkanım. Han demesen ısmaken ayta versem bolobu. Töşök salıp olturam törgötüңüz jogoru. Bir eşikte şüyübüz birge güttük koronu. Uzatışıp turabız tuğan tuğuşkan joronu. Alan öküm konuk kondursan çakırsan bılçıldaşa telemde özündü gayra soğubu. Ismaken Melius'unda pensiya çıkıp ettim. Çıkıp ettim. Bana altınıştan açtınız, Alatoğlu'ya baktınız. Argim koldan düşürgüz albanlı gitev jastınız. Kança bir neçen zalkardın katarında bastınız. Kancoluğunuz birigip saparında bastınız. Baş kılıp Murat ağlısın, bağrısıncığa çaptınız. Yesaluğan ısmake elüğün dili çığa kaçtınız. Balapan baskan toğtoy bay biçengdin canında bayır aldınız da çaptınız. Torgoy tildi çok akın negizi 90 düzlü çaptınız. Ay çonka üstü kuşu dedi. İçi valı ananırdı o da. Geptin gelsen oraya. Çonkom getirgen de boluydu. Al öküm kodok degende, tay soygun su degelde tas turkundan emenge senin kança somun kurudu. Seluşu kudunusun çonkonun ku söz aytsan korkamun, astın üstün süydüğün aydanayın çolkonum. Balamdaysın tuğan bay bay kaşımda buğanday, karap dursam sözlürüngdü karankıgan karalaştım ede kaptap bürgen tumanday. Geçe karılar menen bastın deyip kalkın gülün açtın deyip hak akşık emeğimi ne bağırım ben karızıma bergensip katarıcığa çaptın deyip. Azal gelse kim kalat açulansa min dalat, adam canın amalat asman kalat gün kalat. Den soluğu tazalar darının barkın bilevi, derden digin alıp karının barkın bilevi. Den soluğun taza budar görgün yok belen, demitesin ululu bende kar görgün yok belen. Emi sucu yılsa göl bulut, kumcu yılsa çöl bulut, ayaz gelse kış bulut. Başta kız bulut, algıbattan taygan kes balam sağadaman bulsun tutuş bulut. Karılıktan kaçalbay kaltar ötken eken da, acalgan ayla tavalbay, nevin altar ötken eken da. Gökten uçkan kuğuk okşup, gölden uçkan buğuk okşup, attarı kalıp yüzü yok. Akınlar ötken ekenden artında kalgan sözü yok. Hazırcı türlün arga var, kagazga düşkönдөй tamga var. Hazırkın kuşul zamanda at bilbi sakın çanda var. Demi geçekte turat bakırıp, kurusta turat çakırıp, burup burup sayraşat bulbullar bakta yaşınıp.
ilgeri kırgız at çapsa ilege salıp çavuşup tuğradan çıkıp koydurup tulpardan ırsın kakışıp çıkarıp geçin öz atın çılbırdan sürüp alışıp kanına singip kalkan var hazır da sürüp almay var 600 orden alsa da bari bir alışka gitmey tandaylar. Oy berilbe balamanday kumarga bezildep sayrap jatsa da besbeldik jatpey tularga artынан kuvasıylıktın jönülen arkanda kalsa çın kalsın çıkarma seni kırdaba degen çeçim yok bir kırçı bolbo betin yok akındık degen uvarangadın alınga çenep kuvala başına kuday vermese başı bey taytkan duan oy emi bozo kırçı bolbogun bolorundun aylogun arak kesirçi bolbogun aldı jagыңды oylogun bargan turgan jerleri de barkыңды bilgen ellerge 100 gram bergen jerlerde andadan akılın menen oylogun ben bolsa pensiyada jürömün bekerçinin bürömün ışkısı jok tunçuktayt ır degeni koşonda ışkılууну tunçutpayt ırga jakın jürögüm akın bolsun andı bana kırotun bürünün Argimdin ırım beniki de baytip yürüştürelim Emi bargan turgan o yerlerde Barkımdı bilgen elderge Abanımdı sözümdü Anda sonda gözümdü Oy çonkun ayta jür degen tilegim oy Ал эми биздин улуу устат төкмө акындарыбыздын таалим тарбиясын алып, атанын таалим тарбиясын алган анда Замирбек Үсөнбаевдин аткаруусунда Алымкул Үсөнбаевдин Токтогул Сатылгановго жолугушун сиздерге тартуулайлык. Argımak geçet kak jarıp balam ağımdın gökmök dayraсын Azamat çıksan elinden aylı göröt paydasın Ajaldan başkan iş bolsun akıldı tabat aylasın Atayı görüm dep kelgene menin alım kul balam kaydasın Bugün beren üytükti mına bülkül döktün sazına Kamakta jürüp kartaygan balam kaygırdım ötkön yaşıma Kadırla ver çakırıp gelip duram aşına Kaynatаңды görgönsüp kaçıp benen doy yaşımda Alыстap kaçıp jürgönçe balam atаңдын gelçin oy kaşına Ala barçın aylansan altaya kaçat bürgön gün Argımak gülük atjar ayt alıska boljup pingenge Akkarkıra jarjar ayt alışıp oynop süygönge Arman sötkön bir janjıgı balam as күнгү жалган düydü Aylanıp uçkan alt ördök balam aralap konso göl mından atçı verip kalın el arşıp aşıp toy geldim da Atağı çoğun talastın aralap dalay gördüm da alım kul balam kaydasın akın tokon doy men mında Kayrılda uçkan alt ördök kayrılıp konso göl mında Karabayrak sırnaysa karsıldaşın yer mında Kayda jürsün alım kulum uşa kadimki tokon men mında Artımda jaşlar kalsa dep balam arwa kuşul tilegim Atayı görüm dep gelip alım kul balam jüdödün aştırasa getermin az ele günдөй jürömün Kıltыстap kaçpay gelsen çiңe Jübarbe kızımdın berben gülüm Dep tokomurdagan dele Üydün içinde bir aksakal kişi aytıp kaldı deyt ay Alganday kuutum şukbal eken Eldin barın tınçını alıp tokomurda atkanırın toktotup Barap kelgede öyle bir iki jigitke aytты deyt Sırtta attardı karmap dursam ele alım kul barsın mı dedi Barmın desem ele köba qoğundan karmagan uğurday kılıp öyle Eki koltuğuman süylep boz yüdü göstey alıp girdi deyt Ba teveteyim basılıp kiyilip kaltır deyt Murdumun terim bir sürtüp alıp Törde oturgan tokamı alıp kolun karma uçuraştım deyt Oşonda menin kolumdu karmap tokam mınday da vardı ata deyt Alım kul sende balamsın atаңdan ülgün alarsın Eskerip ataң oylosan elge sözün doy jayarsın Ildan bolsun akılın ırçılık jolun tabarsın Almaday başın so bolsun ajaldı ölüm kesirden Eki gün tambay ırdasan eldi el jatabayt doy sözüңdөн Bir gezekten alım kul kareger tandap mindik bir karıp jantınçta turganda kamaktın jönün bildikti Halka gerek kayran baş bir günü kayırçıday doy sürdüktü Güntün talbay sayragan kükügün elimdin gülpötün görbe kartaydım güldögön jaştık ömürdün Eskirip kartaң bolsomdan ekinçiң elge göründüm Kargaday topçun kaygısını kuşu kayratına kaldı göңül Koltuk jagың tomtoyot balam komuzun bolsun alıp gör kulağım burap tegizlep koroyun otup toy çalıp gör Kaygırgan jürek kuvansın balam koy jorgonуңду salıp gör Aylın talas bolsa da bir balam dep jüröyüm Toktogul ataң toktolu balam
сага да кезекпи деп током токтоду дейт. Ошондо током маңдайына малдашырып отура калып, эки көзүмү чылк жумуп, токтогул мында эмес кайдасың деп ошондо учурашып турган жерибиз дейт атабыз. Эми ошондо 15 жашта экен. Ошондо улуу токомо мындай да ырдаган экен атабыз. Elimde жүргөн кезимде эстедим эле өзүңдү, эңсеп жүргөн мен элем эшитип шидин сөзүңдү, ээрчитип жүрдүм жөнгө салаң элде диткендой, эсе элек өзүңдү, ак чынарга булбулдой конгон током эсемби, алты саңгыр кыз эрмеге болгон током эсемби, алдынадан кан салбаган жоргом током эсемби, көк бариктүү токойго конгон током эсемби, кыргыз элдин күкүгү болгон током эсемби, күнүгө чыгып байгалгана ал ошо жоргон бир током эсемби. Эби жок жерден Сибирге айдап кеттү дечеле, эки колун артына байлап кеттү дечеле, эсендешип кыргызга сайрап кеттү дечеле, эрин алган жоргодой жайдак кеттү дечеле, каптасын селге кармалып кармап кеттү дечеле, кара көзү чолпондой жайнап кеттү дечеле, кайыр кош айтып кыргызга сайрап кеттү дечеле, каңтарыбы койгон жоргодой кайран кишин жайдак бир кетти дечеле. Кайрылып талга кономбу, калкырчысы боломбу, кашаң аттай кылчактап же калкымдан чыкпай соломбу, каргадай болгон бул балаң канткенде жүрүп оңолду, айтып кет токо сонумду, акындык нуска жолуңду, аз да болсо көптөгөр айтканым тамам болунду, мен делеңи сиздин балаңыз, ал ошо берип кой токо болуңду деп барып кайра колун алдым деп эскерет ушундай. Төкмөлүк манасчылык өнөргө элибиз эзелтен эле бай экенин айтпасак да белгилүү. Анда ошол айтыштардан биздин азыркы кыргыз жерибиздеги атактуу ырчылар Таалым кыз менен Көбөктүн айтышын дагы сунуш этүүнү туура таптык. Назарыңыздарда анда Гүлзат жана Ишен. Адамзат пендеси сүйгөн нуру ким болот, асманы менен закымдап жүргөн нуру ким болот, арасында мунарык кирген нуру ким болот, асман жерди жаркырткан кандак нуру ким болот, талымдын такта домогун таба салган жологун, менин атым Таалым кыз, жетеп мага жологун, жетеп мага жологун. Kim bolot,
Ошону менен көрсөтүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.